Dobrodošli u školu turskog jezika. Najbrži, najlakši i najzabavniji način za učenje turskog jezika. Prošli put naučili smo brojeve od 1 do 10. Jeste li ih zaboravili? Hajde da se podsjetimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nastavimo sada od 11. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19 i na kraju 20, 20. Sada ponavljajte za mnom. Ja ću izgovarati brojeve i daću vam vremena da ponovite svaki. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vjerovatno vam izgleda da ih je teško upamtiti, ali možda ste primijetili da postoji određena šema. Jednostavno dodajte brojeve iza on, odnosno 10, i na primjer 11 ćemo formirati od 10, on i 1, bir. On bir. Nećemo se zaustaviti na broju 20. Veoma je jednostavno brojati do 100. Slijede desetice. 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. Idemo još jedan put. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Postoji nekoliko trikova koji će vam pomoći da brzo upamtite ove brojeve. Obratite pažnju na 60, 60, a 70, 70. Oni imaju nešto zajedničko sa turskim nazivima za brojeve 6 i 7. Zar ne? 6 je 6, a 60 60. 7 je 7, a 70 70. 80 je 80. Zar ne zvuči slično kao 8, odnosno 8? 90, 90 je baš poput drugih. Zvuči slično kao 9, 9. Zadnja stvar koju ćemo danas naučiti je kako se tvore složeni brojevi. Jednostavno je. Samo uzmite desetice i dodajte brojeve koje ste naučili u prošloj lekciji. Pokušajmo. Kako biste na turskom rekli 56? Idemo korak po korak. 50 je 50, a dodat ćemo 6, odnosno 6 i dobit ćemo 56. 56. Zar nije lako? Napravimo još jedan broj, na primjer 98. 90 je 90, a 8 je 8 i dobili smo 98, 98. Za samo 2 lekcije naučili smo brojati do 100 na turskom. Naredni put vaše znanje stavljamo u praktičnu primjenu. Znate li što bi vam moglo pomoći u šopingu u Turskoj? Ako ne, vidimo se u sljedećoj lekciji. Görüşmek üzere.